Беһиди субота кеһе боларын курдук неделе түмүн тахарар сахасире күнтөн күн берини көрөгөт. Студияга Виктория Варламова. Бүгүнкү бериге көрүн. Татарстанга болбут Госсовет муньягар субъекттер баһалыктара Россия президенттен кыра доходтак нехилене жие атылар Советін тәрейиңден сурдагы туттулар. Үйрек системетин үбіләһиңе саңа киреріттен жаққанар кихи әлбәқ. Саға ерен нехилектері нағанеқпір эстер тұрыққа кейден. Нехиленияк ехтін бағарам бұл опылына школа бар болғаны ола тақанныгар школа сарылдар ден болбата. Көміт-көмейдағырықты сарыны Россия Бірлианра фестивальга бастығынан аттатылар. Бәғат ұрығаты той күтуар тұқты американизация, евартизация хоға бит. Бәғат мен керағат дебі күлбік өпіттірі. Татарстан Республикатын кейінігер Казань Коракка Россия Государственный Сүбетін Президиумын мұнияғар бүгін күнге нехиленне улахан бірғының үйе қайы тұтар олырор дейінің қачылы бапыруғын тұғынан кепсеттілер. Ете нехеті бапыруғы күтта ұқса сетімнехер ЖКХ реформатын тұғынан кейін кепсетті тағыста. Госсовет мұнияғын боларын күрдік Россия президенті Владимир Путин салайын айтты. Кепсеттіге бары субъекттер бағалықтара ол егер Республика президенті Вячеслав Штуров күтінна. Владимир Путин тылайтерігер кыра доходтақ нехиленне желенер условиятын тәрейеққа дейін сүрін соруғы тұрор бұта сөбілетті. Подчеркну, все наши решения должны быть здесь как экономически эффективными, так и, это хочу подчеркнуть особо, социально ответственными. Государство не может себе позволить самоустраниться из жилищной сферы, несмотря на рыночные приоритеты. А это значит, оно должно активно формировать здесь цивилизованную рыночную среду. Правительство, руководители субъектов и органов местного самоуправления должны отвечать за своевременность проведения необходимых реформ. Кыра доходтақ нехиленне олырор Советін қачерга Татарстан бәккелсівіт. Госсовет мұнияғар бұл субъект бағылға Ментимир Шамиев кепсәбітінен бір бастықынан 2-5 сылға Татарстаннағы национальный ипотека тәрібіттер. Оны 1 сыл егер 7 ғылы жейінен қачы біттер. Кехи керектіре бар жиялар кредит сеттері бірғаннақ. Жон бәйті көрін естерін сүрбе 7 сылға дері төліқтерін сөбәбіт. Ипотечный жиға олырарыл олонығын ақсын естеріттен 200 суыма көғырән ер. Еті көме ие капиталықтан атын. Бу үләни барытын государственный компания сүріннүр. Онон барығы инники тутар посредник тексинерәтчі тәрістелері суық үлелер болан түміпке жер рынаққа турар саната балатча қалымыр болар. Татарстан президенті ЖКХ реформатыгар үлелерін әмес ырдатта. Онны кені коммунальны өңі төлөбірін Чепчетини уғарчыннан адрыстан төлір болбуппыт ЖКХ тәрілтелері экономическе өтінен көжүстәқті үлелерлергер тиетте денейді. Онтон Сахар Республикатын бағылығы Вячеслав Штуров ұғық қоты сер условията тұспа бравлалық турден өрі боларын күрдік ағастық ылынарылақтық тылетті. Мы монетизировали практически все льготы, но я могу сказать, что мы вообще не монетизировали и не собираемся монетизировать жилищные субсидии, которые направляются на покрытие разницы между доходами семьи и фактическими платежами за жилищное коммунальное хозяйство. Потому что для республики Саха-Якутия, для некоторых других регионов Крайнего Севера, не для всех, для некоторых, эти субсидии являются единственным источником для того, чтобы проводить северный завоз. Мы их аккумулируем, накапливаем и за счет этого проводим навигационный завоз. Для того, чтобы мы отказались от этого, мы должны быть либо наделены оборотными средствами, для республики Саха-Якутия это 6 миллиардов рублей, и тогда мы будем монетизировать эти субсидии, либо наша схема должна быть узаконена федеральным законодательством, потому что на самом деле мы его сегодня нарушаем, но другого выхода у нас нет. Значит, поэтому вот этот вопрос мы хотели попросить, чтобы тоже нашел отражение здесь, в решении нашего Госсовета. Вот пока 3 вопроса, на самом деле у нас северян значительно больше. Спасибо большое. Қайды регионға олырор Словета бұста мөлтөк жон олыс әлбәқ болан, гозарспа олырор жейгот политикатығар ұйтар үлеті жеңолыққа көжістәқ болуын бағарар. Күнтен күн береге бұсас ұмыйғар күйі күнігер сөпті бәйнерен Афгани Саллат Александр Барадуля жей кәргенін тұғынан кепсән тұрабыд. Байынай бұғымайғы бетерәне кәргенінен сақа кыға лидиялын 2 ол олақтыр. Бұ жей кәрген 14 сылыстата вагон олырын кәлілер. Манны калгалах Джон олого кая да кихини сонюпат болон сатаммат. Берибит геройдара салгы канна тибиттері болла олар условиялара
тупсубута ду, суға ду ден сана буйдар устата умнуллан бербеді. Интернационалист бойын Александр Бородуля кергенінен же турорсан Москваға тиесірділар. Москваға да тиен кыржығы бұл батақ беребет героя сен бір сеңнебет вагон жетігер кыстан оларын көрен олыс қомайды бұд. Александр Дахлиде Москваға дері олыс ырахан саналақ сөмелует билетін қыян уйнар қықтара суық болан дойду тебер сүріғар серінен масынаннан аяннан тейбіттер. Ол тиен Афганистан теритен кыттылақтырын опсаставатыгар онна барытта 6 министерствоға сылжыбыттарда туға суық. Батчы кәлбітче ден оннағар Владимир Жириновскайға кейбіттер. Как говорят, Жириновский все помогает у нас. Ну вот к нему попал. Ну он сделал, спасибо написал, что я обратился к нему. Больше такого толку никакого нету. Кергеннилер үләһеттеригер қамнағын нехиле төлүр транспорт тәрілтелеріттен көмөнü көйіппеттер. Бюджет үләһеттеригер ден жендейер саңа жені көрім тыралар. Учуталларга берелер бутта. Тух эме субсидирование күттүк. Аны эге тух үләһеттер болбы тақпыт жебиттер, образование жебиттер болбы тақпыт жебиттер. Тухтаттыр. Тон акастамттыр. Оғы ойнур жетін күрдік кихи олырор жемден тыла бар вагонугар олырор кихи саната да самнық күрдік. Кихи бейті да кылға солығын 15 сылын вагону олырон барыра ден сәне білге тәңнер. Бұл сылар ұстата қора жағалтатын үгіз салаячыдыттан көрді өрттен сылай бұд жон тулурун сөгі қарасөп. Жығызкай көртмейр еті хеті олырор жені тұпсарыға үйеғі ұтылар үлені ұчотатағын әрі бұл ұғыл күрдік ғалақ жон желенер қықтын ұқтыра. Бу неделеп турунюгар Россия террору утары комитете бары сонуну кеңlik таргатар средстваларын нөңө дойдуга террористическая акта болуун сөбүн тугунан ихтинер биде. Бу ихтинерини тутат куттал суок болуутун берәдеги контролдур бары органнар үлелерин күһүрдү биттире. Түмүккө субу ихтинери үйрөтер берберкелер сыллаак соруктаах терилди бите билди бите. Бу үйрөк республикага куттал сугатыгар эппеттер бары делилте эмекатынна. Дойдур дүнен транспортка сокуны кехи түбәртәтә үрдәбет. Ол курдук республикар дүнен былырын барыта агы 169 быгылан тактыбыт. Касеки сокуны кехи ыракан статьяларга кирсер. Терроризму он экстремизмы таргапа tehitten үлә транспортный милицияга бир бастыңынан аспыт соустата темир солга аэропорттарга 106 са хукуктак бийлек себергел тутуллубут. Оттон бүкүннәргә из дела органнары транспорт милицияте дәрәттерин әлбәттеләр досмотровай үләләр үтүллалар. Оперативная обстановканы тоқтауға контроллы бұд. Онна Москваттан кәлбет указанияға болғымтылақ сыйына бұд. Оны аэропорттарға, темир солға нарядтар үйірді бұланы бұдылдыр. Энергетическая объекттарға тустақ соғыспалар үлелері әмек үйірді. Оттан аспыттың террористическая акт болуын сөптен информация бігергетілдібетеден тустақ органнар ехетінерділер. Оларан ылылыбыт жағалар әрдеттен сәретті үйреті күрдік үлелері ұтарға тоғыстық болла. Оттан сұлуыспалар үлелерін көрділігіт болана тоқтаубат. Күнтен күн беріге Степан Пасеркей, Вадим Ганкевич. Россия салатата оларда тұтуыны үйерәғіреге әмек елдерер. Онын үйерәқ салатын күрдік саамай кейін етене саамай петте қайгеға әлбәқ саңа кері бар болуға. Оларда тұту сүрін соруға үйерәқ қачысатын үрдетеге тұғыланар ден болар. Саңа кері беріксін бюджет үбін экономилағыны келлериге ұчудал қамнағынағыға тұғыланыға. Үбі экономилағын хинен ағайық өрнәтчіләқ малкомплектнай осколаны ағайяқты тақсын сөп, очотуғар осколаттан ұлғанық тұтылықтанар нехелек кескеле сарбыллар ден үгіз кейі долгуяр. Кыржық долгуярға түрет бар. Оскола 7-12 бірғына түйесіргер бар. Осколаттан 6-10 бірғына ағайық өрнәтчіләқ малкомплектнай оскола денер. Үйері ұлғеттері саңа кереттен беріксін жаққаналар. Россия дүнен үрәқтәйін сетімегер тақсықта құлар елар қаз бірдей төреппет учуталы болғымтатын кенегер тұралар. Кәннеге кәмге оптимизация, модернизация, реорганизация денталар өгістік ехелер болулар. Бұл оптимизация ден бастықы сүрін сәлі ғыруға ден олықтық бюджеті қаңаты ден күрдік болар. Тоғайтырғын бұл бейгел сколар бұт объекттері
kaçıldığılara kendileri doktora olsa körüylere istilere elbek büdjet kaçıtın iddir olur hinidi kaydagarıgınan ekonomiye taharar tuhuttan diyen bolar. Буолары турар хамсаһыннар ордук тыысырын аҕайа хаксааннаах оҕолоҕос куолаларгар охсулаах булуктарын сеп, онон тустаах салаяччылар долгуюлара оруннаах. Кыты улустага кыра агаяк санан элен нялах куннага үдә оксулах булу дияныбын. Окудук терапевттер ортоскола болан колобор уларыят ортосколаттан уларыят төбәттәтигәр терапевттер барылара на улатыктах. Очоғына бұл бәйбет күтігін әлектер, осының әлектер әтер сүйоқтан кейін шеддегі бар яқтар. Очоғына бұл саға әрін әлектері мәғанық бар әстер тұрыққа кейдендір. Ол иннеттен бейге бұл ары датын қайынсқалары бары сөбебеті қолбаған көд жоқ бітін нәді дейәнеді. Кыран электр осколаларын директордары терен келбит реформаларга белемнех, оны көмскелләг боларга өйдөрүн саналарын түмеллер. Ота биһиги быһанар сол бутен. Бу оло хаңарды устаттар бутын регистрациятан турабыт устап битер бир наха эренер пумутун турулахан туран киллерен турабыт. Онна боллана сельский сход себеленге хуок оскола реорганизацияда болу хоктактен. Оны жо устапыт үреген багарабыт биреттинен. Осенен оптимизацияда мен ханык парты өскөтүн кечетер бетер кыра бу нехидек оголоро үйрөгө хуок болулдара. Таксыен пептен ханыбын ого үйрөктен матыта кырада хоттах бу кыра нехидектер олоктоктор оголорун талбы курду кийинсерге гитен жөһөдө кыхта болбут нехин бардан үйрөттерге хуок болалар. Оны ого кескиле харбылдар ден ханыбын. Сөп Үйрәк өлеһеттер оптимизация бапырохун арастык ылыналар. Сороктор олох утараллар, сороктор тохалак өттүн анараллар. Эти кардыны биһиге негативный реакциялы хуктакпыт. Оны биһи, конечно, үшө өннө куһаан өрүттерин барадым, чөттан турамбыт. Бәбит өттү корректива онно тук килдерихтакпыт. Денеттикка оннотон механа бар. Эти нормативное финансирование осколалары камнатыкта. Качествону тупсырыкта, өрөк качество. Тыысырын кескеле оскола сайдытын кытта ыкса себәстәгә олохпут көстен турар кырчыга. Онан үйрә хайгетер таксыктах улар йыллар өссө дә элбәх кепсетини, сүбәни, үгү сөрүттәх үләни эрәелдер. Күнтен күн бериганан таттаттан Мария Алексеева, Владимир Антоев, Эдуард Вырдылин. Үйрәк министрі Феодосия Габышева күнтен күн бериге интервью тугар кросс-коланы аңар кыры сабан барықтары ден толкуйдур татым. Қаянда улус, нехилек, социальный улого, экономический туруга учуаттаныға деді. Министр кросс-коланы сабан тысырын әхенерелер ден күркетен кепсен, нехилене санатын ыхан политической учкону сүйәтшілер соқ бол батақтар дейір. Феодосия Габышева бу реформа үйрек качестватын үрдетті ден исқоғаннағынан күстәқ, материальный, технический базалақ, үрдік тағымнақ, учуталлақ, кейін осколары терейіне бір сөптәқ, табығастақ қайысқа бұғытынан ұлынар етті. Бұл қайдақ оптимальный бұманна сеть бар болуқтай, оларда қас оскола бар болуқтағай, қанның осколар бияқа ресурсынай, апорынай осколар болуқтақы, сүрінмір, сетілмір осколалар. Этинге болған сұрақтар өманның ген өйділері. Бұл ресурсынай центрдар апорынай осколар бар болуқтына атна осколар сабылалар ген. Onun bolbata, oto bu bihi respublikatar mena altın sıltırda kullanılmandık eti kolabırlara ağlan eter bullaqına. Bülü bölük uluslarıgar eti Mikhail Andreevich Alekseyev tördontan taqsa sılnar atıyor. Altın sıllarga fizika matematika klaster dener idi. Ondan onun skola bota. Bu resursnay sentr ete. Toğreda qadihigi As video skolaga indik talannak, derinliler, ürdük tahımnak, uçutalı, etinge material tekniskay bazanı, barıtın teriyer, bugün diyaka balatça ustuğun bunları dekke ödüyübüd. Ondan evder ılan körüye kayın bu çırapçılığı sportivnay üyerektehenge porkino skolatın. Bütün respublikattan barlıktan oğulak talılılan kelenler, yoğurda oğulak kelenler, bumanna direktanlar, kinet bus bol getiriller. Okurduk internat, kinerge üçügey baza teriller, üçügey kaççıyı teriller, üçügey trenerler bar bolallar. Onun bolan ki öydü bilin, min jongu tiyerkinden nik bihar ektin bağarabın. Olata olara çurapçıga bar oskolar habulla batılar, ebeter bülü bölü okuluğular bar oskolar habulla batılar. İki kayıskandan körün tüyhübden, условияны терен
Оны үрдүк эддебеллери туруран үйрәти болар генне. Онан бу мен хеленят яктын багарам бу опорна школа бар булганы ола таханныгы школа сарылдар ден болбата. Тол кебедеген үбү харчыны аган на бу перспективаны көрөн белияктакты бастатан туран огон терихиттен таксан богога качестволах үйрәгә бигнек келияктакты. Оскола качестволах билилях кихини белемнехтях ден сананы республика баһалга Вячеслав Штуров эмиетен турар. Ну хорошо, значит, мы можем, в общем-то, содержать эту школу, продолжать содержать, финансировать и так далее, и так далее. Значит, ну а что получаем в финале? Путь для молодого человека, куда он не находит себе места в жизни. Не в институт поступить, не работу себе нормально найти и так далее. Значит, поэтому вопрос не только и не столько в том, чтобы найти какие-то способы для экономии бюджетных средств. Не такая уж там большая экономия, но вопрос еще повышения качества образования. Сделать так, чтобы оно стало действительно доступным и так далее. Конечно, здесь есть еще альтернативный путь, по которому мы идем и будем дальше идти. Это повышение мобильности образования. Ну, через систему, допустим, школьных автобусов. Вот 93 автобуса в этом году получили мы по линии национального проекта, да и сами, на самом деле, каждый год 40-50 автобусов закупали для школ. Значит, конечно, это дистанционные методы обучения. В совокупности все это будет применяться. Я не могу сказать, что это будет массовая там, ликвидация малокомплектных школ, но какие-то вопросы, конечно, будут решаться. Но конкретный план по вопросам оптимизации сети, он будет разработан в первом квартале. Реализация его поэтапно начнется с 1 сентября. Вячеслав Штуров үйрәгри салатыгар саңа кириге федеральный кинетүттен туғда соңнағын күхейі соқ. Биге бейбі тұраты условиябызын учеттан атын регионлар опыттарын үйретен баран бұхарыныны бейбі тылынабыт ден белетяны бітін сандықтың бағарам. Үбіләйін чағығар дұғаннан ағыны республика үйрәған министрі бұл ұсты вопрос кен әме білінер. Учутал қамнаға оқ саныттан тұтылықтанар түбәлтетігер чуалан тысырігер үйрәг үләйті материалыны өттінен ұлғанлық сүйтерер. Қамнасқа сыяннан үйрәк министрин санады. Қамнас бапыруға білген те Россия тахамыгар әме көрілі хүджер, 2009 сылғады ол бапырос үчөйдік көрілден оңғылдан бұл мақсавайдық келектер. Онтонан оған бүт эксперимент бұғытнан бара тұрар. Манна баллағына бастатан тұран базабай тахым оларда бұл учутал үйерағаттен, кене квалификация тұттан, тұтылықтақ мәккеләхін базабай урайын симбир бар болуқтақ. Уратыта ден білген олара стимулирующий дақалата ден олар размера балатчы олаты яқтақ. Олата үшігеддік үлелер кеге әлбәк қамнығы яқтақ ден. Онтан те подушевой ден, біле оғақ санынан денігер әттігін тұлдығы термин бүгін биһиги көрүбүтүгөр балачча спорну эриттерде канныгер түгөнгө огоксаныттан болунчу канныгер түгөнгө огоксана болгомтого сүрүн быгытнан болбакка ну эди категория критерий быгытнан көрүлгөнчү тойда хакылара оскола площадын улан көрү биһи огоксаны не көрүркө чокулмай улхан бай осколаны эми бүгүн агаяк бай оголу нөгөтүн катчын баччары болар демекене теркек болсо Очень теңе исихигер килде хашуддах албак унтыга чымтыга уттуктар албак билетин бары көрөн үрөтөн сөптөк бахарын үйнөктакбыт. Онан бу саңа киерден улаханлык наха куттанмакка долгуйбакка бастан туран паникалабакка бары ылсан өйдөтөн үлеләтәкбитне биги сөптөк бахарын үйлөктү саныйбын. Қайдақтағымы теген үйрәқ үләйеттерін сарбыйы сен бір бар болуға. Білербі күрдік тығыз қолаларғар пенсия тақсыбы жон үгісті үләйір. Үйрәқ министері ұлақан опыттақ жомыт сыраларын саналы бұд, ұлысқа чутал кейбет проблематын бағарарға ұлғанлық күйіз кемі болалар. Аға хастағы чутал кіра пенсиятығар үлелән әбей доқуатың остырын өйді бүд. Олар әрі иннекі дейкі көрір бүд нада дейті үйрәқ министері Феодосия Габышева. Туқта дебетеген оскола үйрәғірі күрдік ұлған солталақ бапыруғынан бұғарылынарға сокон көміскел болуынсет. Үйрәқ тұғынан республика соконуғар государства малкомплектный оскола орыскотын толыру уюнар деністіқия бар. Етенне тесірігер бар осколаға
көмөнү көрүүгө государственный мектейлер ден сокуну кимда өссө ураталик. Итенне муниципалитет олуктогун опсай муньягын бахарыта эмие сокуонай күстэх. Салгы неделе беле событиеттан таңылыбыт кылга сонуну көрүң. Бу неделяга рекламанын семемет автобус аны хуак болуга, реклама тугунан федеральный хукуңга уларыйлар кийдилер. Суу бырабылатын көндөрө белегамай гынны ритенне олоро жестини тегер таба хареги реклама тоңоллара ыйенера бабуллар. Президент хинеледир Алмаз себетимересәтленен Василий Власовнанда. Көндөрө телеграмма битылын хесената бир солковай уан карчы болла. Опсайнан кийин телеграфын өлөргө сына уан бырыгын үрдәді. Саңа рейтеретине күрә жайта горнайга ылла мырыдинатта улу сихинага өрө күрәга бонаста. Бебет санитарный, технический да пожарный күрән кандата норма епеттәбет дебу. Намулугун изжаладен жете харбак турутта бола министерствен алхамыйтын бахарытынан манна улахан капитаны өдөмөнне тыгытылдыга. СССР народный учитель Михаил Андреевич Алексеев төрәбедә 9-сылыгардан мүтүбүлөддә тәрәһен ымый гарытылар планнар. Төрүн тәрәһен үһә бүлүгә уонна Йогускайга болуга. Сүрбеби квартираларчы 15 сылсата тулунна. Бүгүннәргә авиация бетерәннәре җерин күлүһүн жатыттуга. Онунун сылкөпөт Сахарин авиациятын өргөйдүр кемегер үләбе камсабы жөнде желенин оттаран билген деп саңа жайга киеттилер. Кебейлухун калбитте бөхөлеге кендики уанча хылга уутын хандыгам салаан билеген бөхөлеге көһөрөр тугунан вопрос турар. Саңа сылга саңа кварталны хочоунай. Үһә билулухун корон хелегер аныгы тутулаа хочоуны үлага китте. Быйыл өссө хетте хочоунай тутулукта. Быйыл сүйсүллага билөбелетектәк бахартынам сагалабит чөркө ортос кодун сөргүтер саңа коду тартугунан республика президентин жаһалада каста. Бүгүн Сахатурячта поэт Тылбашит Архип Кудрин абагыныска төрөбүтө сүз тыгын толла. Кени амбасты кохондор уанна ырылар де хомруннига тыгынчы 900 үлбөйсүллага катактыбыта. Ага дөддү улуу теритин кыттылага. Алмастақ саха серин чағыл қайталана эстрада рыгыт Александр Дечковскай сарын Россия бірлияны ден анбасы кытын ытылыбыт Нұротты рекордларынағы конкурска сахалы саяға сырытынан кыттан үрдік сетиленен Москваттан келді. Анды дүтағы конкурс үдүлір сүбетте бейрәбит көміс көмейдәғын бей корреспондемет Алексдина Соловьева бір бастақыннан ағдылеті. Сарын ахуар ойу ырыата былырын республика бүттүүнің оқтауқтарына бұлан саңары интерактивный көрәк кайыланын атырбыда. Сутурдағыда бұры сарыңа Россия Бриллианра ден Лохан фестивальға стихина қалла. Народ вокал түймек қатойығынан музыкальный инструмент көрәғар қомығынан онна эстрада вокалығыр бұрытынан Россия бір самай чалыға бриллианынан атырбыд. Бәғат ұрығаты той кутуар тоқты американизация, евартизация хуға бит. Бәғат-бәғатнен керағат жебі күрдік эпиттері. Алан неген амын кадара не каджеген терхене бәбит көрін нәхбетин ана қалабыр бәбитин сақа бәтин ұрытын чөпчө бәтин кертин аны көрдірдік біттін бәған долгиям аны береб. Сарын дойты страдатарын учатылынан болбаққа сақалы саяға сырыбытынан тақсақ бұтын сөптер. Маныға үп қатшы бапыроға мия қарата соқсолталақ. Ити эстрада хүддәгән ити үете кырадилер қалабыр. Мен әлбәқ ейтін істәчім. Олғынан баран бұл сақа ырытын көрүннәр итте дегерен тоюк да болдун. Ити онны қалабыр беге хептәк продюсер тибен қалабыр беге Европастан наха отатан алырлар қалабыр беге қалабыр беге ырыбыт кинери эмтир беге комус бут кинери эмти хайыр жебе көрдүк эме абылыр ден. Онан қалабыр беге хасып ондук парты болар мен хайыр эмете. Ол дәһин бола сарын сатыртата оңорбут солнекен сергер кихей мақсалыны ыбычыры толырбыта. Нехленер тотор кине рыата кылгага имтиях тенгеп сети бар. Мынныгы истен кагамаран сарын бейте да сохуйбу. Кенники телефонор болбуттара. Телефоннан о же абратын же ода катар кине турордун же курдук. Онтан хаттан бирин дагана кайдара итагадатын же курдук дем. Антан жакчы болу. Булар сака кахам барар ырыта тоюга кахамаран тяк болар каспидик хеллатана жаны бир. Антан характер бар тана кайылардан звездный болезнь денетеллер кайылар же. Антан аны эсетеллер. Звездный болезнь одахна себен битбеккин. Бен битбеккинин үҗән җилер каларты. Антан калаланыстан наханды гөҗәликтин. Бер вайда кыҗабын. Анниганамын эсседаган истедин ырылары тоюктарын соңга биккеһен билин перанавар бар булам бар.
Сарын салгы санатын бугурду күллестер. Аныгы олохырда билен рыхыт продюсерда болуктахтыр. Огор ою доголуна орбут Антон Ивановка мактанар. Отон рыхыттар ортолоргор ордук саныхы бардо ден вопроска республика карата бер. Онон итинник көстөнү билбеппит тен хоройду. Онон түмүктен этеха бейтин эдер сахага республика культуратын тойгунун атыгар тексибит, тойду бир чагылха бриллианын атырбыт. Онна нучылы этеха звездная болезнь, эттин ханын билиммет ологота сарын сахрын народун самай талаанах жонунан агас. Улустарны кедехне хлобер тарталар масыт өттүр улустар же хлобер. Антан эте чыгапчылар телсе хамычыгы аттавийлактыр сандалар гырды. Хлобер сунтарга дехне хам ол сайын кемер эн хлобер хамычыгы ихи оферих кунчаткин. Хлобер сибарты дехне культурабын неме сайыннары оны деп республикамызда баян туруди ханыбын тагар. Оны хандаратник багана бар. Күнтен күн берген Аналидина Соловьева, Александр Князев. Эйген неделе түмүн тахарар саха сире күнтен күн берини көрдүгүт үйнер неделе беле событиятын тугунан келер суббота көрсөтөкпүт. Аныгызгы бериге көрсөк хадери. Чувственность, нежность, задумчивость, уверенность. Каждая из них – эталон женской красоты. Меховой салон «Харчана». Путь к совершенству красоты и стиля продолжается. Компания «Вояж-тур» представляет только 30 января подлинная драгоценность российской эстрады «Валерия» с грандиозным концертом в Сахацирке. Голос, покоривший миллионы сердец. Билеты в кассах цирка и кинотеатра «Центральный». Генеральный спонсор – торговый центр «Мега». Саңа күз. Интерактивный көрәкпет кыйлагын содоры билекпет. Энсеблир рыгар аснар тускар 90 хүрбага телекөнөгөрдүлы коластын. Онон эн рынка яргар. Коласкын бер. Банк СИР провел розыгрыш ценных призов в рамках промо-акции «Вклад в СИР-банке выгодно, удобно и приятно». Уважаемые клиенты, с результатами розыгрыша вы можете ознакомиться в газете «Якутск вечерний» и на сайте банка www.sir.ru. СИР-бая, СИР-банка. Турфирме «Хикари» 10 лет. Приглашаем всех своих друзей на Новый год по восточному календарю. 17 февраля вас ожидают феерическое представление, зажигательная дискотека, отменная кухня, веселые игры, конкурсы, а также традиционная праздничная лотерея по входным билетам. Счастливчиков ждут путевки на море, ценные призы. К 80-летию выдающегося хореографа 20-го столетия, героя социалистического труда, народного артиста Советского Союза, лауреата Ленинской и государственной премии, академика Юрия Григоровича. Театр оперы и балета 28 января представляет балет Сергея Прокофьева «Ромео и Джульетта». В главных партиях заслуженная артистка Республики Саха-Якутия Екатерина Тайшина и Анатолий Попов. Он был одним из лучших. Учился и работал, как и ты. Его любили все. Парень ведь хороший. Но вот пришла беда. Разбились все мечты. Одна игла наркомана. Результат – ВИЧ инфицирован. Кинотеатр «Космос» представляет Бен Аффлек, Рэй Лиотта, Энди Гарсия, Райан Рейнольдс и Алиша Кейс в крутом проекте
козырные тузы. В кинотеатре «Центральный». Сначала возникает простое любопытство. Ты думаешь, что обретешь свободу, но это лишь иллюзия. За искусственным счастьем приходит всепоглощающее опустошение. Это адское зелье даже самых воспитанных превращает в животных. Остановись. Оставайся человеком. Команда бар.